وساقو اوغو تمام بسه پروینا آمه ما او پر دلالی مزن کر آمه عول بو نخریا ما بو پروین کچا ما عوله آن نخریا میه ماج پروین پر حاجت کر پروین پشتی مجم بو امهات بسمیله اس پروین چخار هنرمند اوپرای من از لدریکا چای مازی دایک بوم زاروکاتیامن لباکور ترکیه چه بو در باس بو باوم ماموسته بو و از ببک بوم یعنی جبرکو باومین جی ماموسته بو هم چون باکور ترکیه Karadeniz Ereğli piştirayım çun Zonguldak yani em Kırgeriyan ez zarokatiya xwe li Bakurê Tirkiye mi derbas kir. Ez 14 salî bûm ez li Bismilê pêşbirkê muzîka ez beşdar bûm. Piştî wî ya mamosteyê min muzîk jî پروین کچا ما عوله آن نخریا میه اول امل زونگلداک و Karadeniz Ereğli gündeki bir endama اولوی دری چوکانی آبی حتانی دبستانی لوی دری درباش بو پاشه ام جوی دری ام چون Erzincan navçaya veya Çayırlı Günde Yeniköy Emman Lüvedere çu Pola peşin ana sınıfı da ya İca tigriya u ne çu İca malme daha dikir hemeza xo o dibir dibistani او تلين كشام حجي بهفره وهم ورتا ذات النابينوان يانزده مهي ماج پروین پر حاجت کرد پروین پشتی مجم بو امهات بسمیله ل Fatsa icarem çu Fatsa günde saatler lüve dere dest bi dibistana awil kir a pêşkê lûwê derê li cem min xwend 5 sinif di sinifekê de bû ji yekê heta pênca di nav wan de bû hetanî çara heta pola çara lûwê derê min daxwendir li Fatsa gundê saetler wîja tayîna xwe min xwest 1900 نودو یکی ده aynı وقتا بویرا ودا تایدیم بیو aynı ve var ojana de bu amhat bismilet tane derket bismil el se 4 sala lurmam pervin lüe dere des dibistana navin kir denge min gelek hoş bu jberko ewe ji bavê min re peyvê go perwîn dikare here dibistanekê ya muzîka bixwîne ji ber ku bavê min ji lêkolînên dibistanên muzîka kir li Diyarbekirê yekî tene hebû ew ê jî Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi bû Golgarbekir li navendayê got dibistana a Güzel Sanatlar sanatê bedew heye هنری بدویه azmunê de jî bû duyemîn û ket dibistanê me îde şand dibistana mijikê. Me dest pê kir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi. Piştî wî me yani ez li wê derê ez fêr bûm muzîka klasîka çi ye ez qet nizanî bû klasîk müzik çi ye ez li wê derê mesela Chopin, Mozart, Beethoven min nas kir
درسين من يا روجاوا ام دبيجن نوسا يا روجاوا موسيقى روجاوا هبون بيانو كمان فيولا مقشا في امورين الويدر من بهيست مدي از قالك كيف خوش بوم كو اف تشناجي بو من وك از شو بيجم جودابون پیشبرکی او یازیه هبو مویاج قزانچ کر امتحان نه یازی deneme yarışması aynen Jibo Gap Güneydoğu Anadolu projesi bu Jibo Van ولكن هزارو نحسدو نوتو سيسيبو ما في پیشبرکی چکر و از مقزانچ کر پیش رایم چون Ankara. Yani gelek zarokan çun Ankara, Şırnak'ı, Hakkari, Diyarbakır, Mardin, gelek zarok hebun lur. Şevek jibo zarokan çekirin, ez ji veki ji dibistana muzika tem, gotin tudkari stranek beje. Mijgo tamam ez stranek jwara bebejim, ama stranek ya muzika klasika ez bebejim. Pişteviya ev gap projesi, seroka gap projesi hebu. Per alaqayevi jibo müzik hebu yani, jibo hünera. Müzik ve hünera çant hebu. Go dengete çıkas hoşe, vek operaya. Eji yani مجي أوبرا نزاني بو يعني أو شيء أوبرا شيء تمام بهيستي بو أما نزاني بو أوني پروین يعني كتشكك فردلال بو أمجي ممنون بو باش بو قنج بو ولا خوان شخور خوان لأنقرة جي خوان 4 سالال دو أنقرة مع المكويه بو رجاك تلفوني ماكر قوامي بشن يرتشي أزوي شاغي هنا جامبوم يعني دبيجي أمرا جاهل بو مرا yurtdışı ne diye bu? Ama yurtdışı kurum tamam ne zani buna ve İtalya işçiye. Goame ve bişin İtalya bralve dere bakuyne müzisyen be müzike bakuyne nizamçı opera. Düşmüşte oni operadır müzisyen bu müzisyen mezani mi opera ne zani bu ama raz bebeje. Hena can almale distre de bejaz bem o efçi pervin. Dişkiden tüne bu qizam. Evet gotu Maria Callas nastiki magona ez ويجي ناس ناكب go ez اشترى CD ki بدم جي كولكسيونا من بسكنن ez لبنداوي بوم CD ki ya Maria Callas جمردا بيشتويا ez مقهتار نكر يعني او سيديا المالي بو مخست دولابي Cana evjid beje diye işte kaset çalara mütüne bu işte teyba mütüne umli nakzi ma hatta dereng ma hatta şu Ankara ija Ankara ket beşa müziki مجازي يعني نظام روجك أزي قهتار بكم بسيديا ما دبستان الليسي أو خلاص كر Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ما خلاص كر أشوم أنقرة Gazi Üniversitesi أو Zankoya Gazi beşa opera مخوند ama nena yani beri gelek mücadele kır مدخواست ez beşa opera بخوينم ama le seroka üniversite Zankoya ne دخواست ez beşa opera بخوينم çünkü lisede amuremin o enstrümanamın cello bu ev ne دخواست digo cello enstrüman vek ez çu bejim gelek kutsal gelek gringe tu çava diki yani tu tehre beşa opera dukhine yani ne دخواست ama بزوری
3 سال بزوري من چلو خواند. جسیو او جمهور başkanlığı senfoni orkestrası hünermendek heja dhat Zanko'ye Gazi. بویرا yani اخافت مگو مامۆسته ez pir dixwazim operaya yani bêşa opera bixwînim. Hûn dikarin gelo bi serokê Zankoyê bipeyvin. Ew ê jî got tamam ez ê ji bo te bipeyvim. Ew ê peyivî û piştre 2 sala yani 2 sal me bêşa opera me xwand. Me xelas kir û ez mêzûn bûm. Me kuta kir. Yani vê salên jî ez çûm konservatwarê jî li Enqerê. Ez diçûm yani ji bo ziyaretê hevalên. Gelek şagirtên operayê hêja hebûn. Me dixwast ez wan jî nas bikim. Ez diçûm konservatwarê jî. Ez çûm konservatwarê li wê derê mamosteyek gelek hêja hebû. Navê wê jî Oylun Erdayî bû. Oylun Erdayî Devran. Oylun Devran Erdayî. Zilamê herhalde Yugoslaviye. Ew jî li Üniversite Ankara. Ew li wê derê ew ji wê derê dişxolî opera hunermenda operayê bû. Me got ez ê jî ji bo Oylun Erdayî dengê xwe nas bidim. Şagirtên wê operaya xwendin, ariyaya xwen yani xelas kirin çûn, herkes çûn tenê ez mam di sinîfê de, di polê de. Got tu kî yî? Me got ez Perwîn Çakar. Tu çi dixwazî? Me got ez di Zankoya Gazî dixwînim bêşa opera. Ez dixwazim dengê xwe nas bidim ji we re. Got tamam were. Me jî aryayek yani aryayek me xwend strand û me vokalîz kir ew dengê min bihîst. Got Perwîn welê hin dengê te gelek xweş e û tu gelek serkeftî ye. Tu eger tu bixwazî were cem min û em ê pevra bixabitin. Ew tiştekî gelek girîng bû di jiyana min de. Her tişt guhert. Ez çûm bawê bê pere, bê tişt em xebitîn. Dema ku Oylun Erdayî dengê min bihîst, got Perwîn heger tu bi min re bixebitî piştî 6 mehê tu dikarî audisyonên em audisyon dibêjin ji bo opera audisyonên çêke ji bo teatra. Me jî got tamam. Ez pir xebitîm yani gelek me guhtar dikir ew ê hunermendên biyanî hunermendên operayê me gelek guhtar dikir. Gelek. Ji sibehê me dest pê dikir heta êvarî tenê di guhê min de opera hebû. Me dixwast ez herkesî nas bikim, ez herkesî guhtar bikim. Ji Edita Gruberova ev ji hunermenda Slovakyayê mesela ji Slovakya ez diçûm Yevnenistan, Maria Callas. Ji Maria Callas ez diçûm Leyla Gencer. Yani herkesî guhtar dikir. Me digot ez ê pêş bikevim, ez dixwazim pêş bikevim. Tenê ew derdê min bû. Pir kêfxweş dibûm yani. û ev tiştekî wekî tutku dibêjin bi Tirkî, nizanim çawa bêjin bi Kurdî. Di hundirê min de hebû, di rihê min de hebû opera. Me gelek hîs dikir.
Yani من زانی بو او چه دبیجن او چه سترانن بو چه آریاین بو اما مگلک هست کر مدگو ازیجی وکوان ببم پشترا 6 ماهی از چوم مرسینه و از چوم انقره دیسا جبو سناوان از مونان اپرا 2004 2003 و 2004 از چوم انقره مرسینه از مونان اپرایم چکر من خواست برا دنگیمم به گفتار بکن از گلک سرکفته بوم انقره مرسینجی تو خواستن از هرم ور و وکی sözleşme دکن kontrat پیواننامه جبومن چکرن yani gelek rojnamevanên li Tirkiye jî li min geriyan digotin hunermendekî operayê ji Mêrdîn hatiye Enqereyê dengekî xweş divê em pevên çaxar nas bikin yani li min digeriyan gelek rojnamevanên piştî 4-5 me li Enqereyê li teatra operayê menajerek hat menajerek İtalyan ew ê dixwast dengên nû bivîne lêkolînên wan dikir min ji got ez ê jî dengê xwe bidim nas ez çûm li ba menajerê navê wî jî Giuseppe De Spirito bû tenê hevokek yani mistrand ez çûm li ba menajerê odeyek hebû û piyanoyek hebû gelek hunermendên strandin ew ê xelas kirin ez çûm min got aryayekê ji Saraydan Kız Kaçırma Die Entführung aus dem Serail ez ê bibêjim ew ê jî aryayek gelek zor e zehmet ve û ya koloratura soprano bû ew ê got wow tu viya dixwazî bistrîn min got ez ê viya bistrîn yani zor bu gelek zor e çünkü acelîtiya wan heye û gelek bilind e û gelek zor e tenê ez hevokek ya aryayê mistrand Ach, ich liebte, war so glücklich, konnte nicht der Liebe Schmerz. wisa got o got tamam behse بله و اولون خانم پر علاقه به جوی وینه وانه دگره درسی یعنی دگره جم ایده اوپرا در اوپرا الوی در الانقره اوس کت قزلای دولت اوپرا باله لوی دره هیه کت وی سازیه لوی دره 2 سال 2003 بو از نخالت بو لوی دره سال که 2 سال خبتی لانقره قزلای و پاشی یکی ایتالی menajerek ve deril denge kasa dinar ve dere dinarı tecrübe edildi denge wan dinarı evji dehar duaz denge xali gudari bikir gudari kirin vaqta dorte ve etey yakoya ko dedi derbaj yöndürdük ol denge wan dinarı vaqta dorte Pervin de kave hündür hündavi hini o ama despekid ve despenak ve tamam der kave. Dve Pervin de tırsı dve herhalde tırsak ne bu dve ama ne gotuş boş vani ve dve Pervin dve zaten vakta tül derve bu tül saloni bu dengete dahat mı dengete daha mizani bu çi dengli serte
حوجناك وريجا جالبي دري بانك مك دكر قوامي فيا بإيطاليا از پر خمگین بوم مگوت چما بسه متنه هواکک گو ach ich liebte war so glücklich kanteli ja go dengete جدورته يعني مبهيست مديت فوكاليزا تشيديكر ساعتك تفي اريا يجي جالك ستراند مقوتاكر يعني بيش دري مجو واو يعني از في اريا جالك حزك از دخازم يعني بيجم كون انا بس دنجت محسكر وهجر تجي بخوازه از تا إيطاليا دعوتكم از فريام از جالك كيف خوش بوم بيشتي مهك مگو ما إيميلك شانت جبو مناجري مگو ازي ورم إيطاليا همه چاوا organize بكم کو تمام wherever